E ngā iwi o te motu nau mai, tau mai rā, ki te ao Māori. Tuatahi ake e toru te kaumārua atu anō ngā tāngata kua Pāngia e te mate uru tā. E rua te kaumārua ngā tāngata kua tūpono Pāngia. Nō reira tahi mano tahi rau e ono te kau katoa ngā tūroro ki Aotearoa nei. Te kaumārua ngā tāngata kei roho hipera, ko tahi te tangata e tau mahana. E rua rau e whā te kaumātahi ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate nei. Ka mutu e iwa te kaumātahi ngā uri Māori, e whā te kau ngā uri Pasifika kua Pāngia. Nō reira e toru mano e ono te kaumātoru ngā tāngata kei te whakamātauhia i Iara. Nā, ki kaupapa ke atu ka puku ngā rai o te whānau o te kōhanga reo o te teko, nā te mahi a te ringa nanakia i te wā noho here nei. He peita e whiturau tāra te uara, me wētahi rawa tā i tētahi mahi toi hei whakanui i tō rātau huritau toru te kau māwhitu i whānako hia. Nā, kei tā tātou karere kei a Kereama Rights ngā kōrero o te wā Kereama, kātahi te rongo pauri ko tēnei. Whakarihariha ake nei o Wikitoria, ko ira te kōrero mo tēnei momo tuāhuatanga. Neke atu i te toru te kaunga tamariki o te kōhanga reo o te teko. Ta tū atu ki o rātou kai ako i te kāinga e whai ana i ngā tohu a te pirimia kia noho taratahi, kia noho tapu. Ahakoa tērā i whai wāhi tonu etahi i tomo kuri no atu ki tō rātou kōhanga ki te whānako i wā rātou rawa. Waihati te rakaina ka waihi hea te whare. He nuka nā te mūrere, he nuka nā te whenako. Haere ki te rau ki ngā tapu. Tuku karere au ki runa i te pukamata, i runa i te riri, me te mea anō, kua tūkino hea tā mātou kōhana i ētahi nanakia, tētahi nanakia rānei. Wai ki runga! Ia lolo heol me ona kai ako kōhanga reo e noho taratahi ana, i whakaritea e rātou he rautaki tiaki i tō rātou kōhanga reo. O te kōrero, me lockdown, ka tanoho mātai te whānau ki te whiriwhiri he rautaki, ko ai ka kuhu mai ki te tiro i te kōhana. Kas mō heo tonu mātai, kāre nā pirihimana haramai ki ngā kōhana, ki ngā kura katoa ki te tiro, so whai wāhi mātai ngā kaiako. Ahakoa tērā nō nanahi nei tētahi o ngā kaiako ka kite, o takahia e tētahi ētahi rānei ngā tikanga noho tapu o te motu, ki te whānako i ētahi peita whakapaipai i wēnei pātu, kei tōna whiturau tāra te wāriu. Ko ai te tanata hea ka haere te whānako atu i ngā mokopuna. Ahakoa ko mātai ngā kaimahi te whānau, nā pipi katoa i nei rawa. I pauria i nā runga i te kaha o te whānau ki te whakaatāhua i te kōhanga me te papa tākaro, he whakanui i tōna huritau toru te kaumā whitu. Kia whakaatāhua hea mā ngā mokopuna, he wāhi pai, he wāhi ātāhua mā rātau, hei haututu, hei apu i te reo. Ko whakamōhio tia te tari pirihimana o tēnei rohe, engari ko puta hoki te whakatūpato a lolo. Whakahokia mai, ki te kore, ka whae e au i a koutou, ahakoa te aha. O te ake e matāra nā te whānau, ko puta hoki te kōrero ki te hapori whānui. Wikitoria, hei whakarehu ake, ko te hua o te pōhi i whakairia e lolo i te ata nei, i haria atu e tētahi kai peita no te teko, ētahi atu peita ki te kōhanga reo i tēnei ahi tonu nei, hei a pōpō ngā pirihimana, tai atu ai ki te kōhanga, ki te kanohi hō miro me te whakatewhatewa i tēnei take. Kereama Rights, tēnā koe i e nā whakamaramatanga. Kai te puritia te tūpāpaku o Jimmy Brennan no Ngaitahu, Ngāti tū whare toa me te arawa. I tētahi whare tiaki tūpāpaku i o tautahi, kia tae rā no e tana whānau te tangi tika ki aia. E hara i te whakatau māma mā te whānau, he oe ko tō rātau hiahia kia tika te poroporo ake i aia, a tōna wā. He karakia ā whānau mo tō rātau uri whai i tētahi whiriwhiringa nui. It was cremation, hold him at the Undertaker's on ice, or they took him with one family member. The funeral home took him with one family member, and they took him out the Urupā and buried him. O ngā huarahi e toru i whakai kia mau te taonga o te mate ki te wāhanga mā tautau o te whare taka tūpāpaku. To be honest, we're not happy with any of them, you know. But we took in the best of what we could have got. And the reason we chose that is because we thought it wasn't fair on the community to not be able to say their goodbyes. You know, he's served the community for, 40 years of his life.
He kai waia tarunganui te kaumātua nei ki tōna hapu o kai tuahuriri, hei tā auraki I ngā kaunui a Brennan ki ngā momo tangata katoa. We had everyone from politicians to gang members walk through our doors, you know. One day it would be the president of some gang, next day it would be some politician. It didn't matter, they were all welcome in our house. And everybody knows they were welcome in our house. One of the biggest things I can vouch for my dad is he went sober, full sober, 40 years. Ko te Māori o te mate, kua whakawhitihi atu e te whānau ki enei taonga, tai anō atu ki te wā e tai ana te whakatū tangihanga tika. We were worried about his wairoa getting lost, not transferring over, to remove the Māori from the body into the picture. Then the body had karakia done to seal that body off, to break that away and just put a tapu seal over it. And the body was taken away and we took the pictures home. We do karakia for the pictures every night. He kākano I ruia mai I rangi Aotea, e kore rawara, engaro, mare haimona riki, te a Māori. E rere ana te aroha ki te whānau e noho pani nei. Ki te tai toke rau I nai nei, ko te whai a ngā pakihi ārohe me te mema pāre mata o whangārei a Shane Reti, kia au katia te rohe ki te hunga rāwaho, me kore e Māori anō ai te āhua o te rohe. He oi, hara I te mea he whakaaro tēnei e tautoko nāna e te minita whanaketanga o hanga ārohe e Shane Jones. Mō te roa ngā kia whakawhiti atu tātou ki tā tātou karere kia Rukuwai Tipene Allen. Rukuwai, hea te ngako o te hia nei? Ai, ko tā te mema o paremata mo te whāngarei tā Shane Reti. Mā te aukati ngā huarahi matua e kuhu ai te tangata ki roto tai tokerau. Ka mutu mā te whakamātautau I ngā tāngata putano I te rohe. Ka tāia e tēnei rohe te tiaki I o rātou ake. Ka mutu mā tēnā ka heke iho te taumata, mai te taumata tua whā ki te taumata tua toru I roto o te tai tokerau. Anei ngā kōrero I kohia I te rānei. Ki te mokoia ko te hana ki te wehenga, ki te aukatia ngā huarahi ki tō marata, ka whakawehea te tai tokerau I te motu. Could appropriately control freight and people movement to add some level of security to what Northland could do. Hei tā te memo paremata mo whāngarei hei tā Shane Reti e tautoko ana ngā pakihi I te whāinga. And they're all saying to me, in a blink, Shane, we can do whatever's necessary to make ourselves virus prepared so that Northland could lead off. E rangi horekau te minita whanake rohe e whakai ana ki te whakaaro. Horekau oku kupu taunu ki a Shane nā te mea mō te wahanga ki tana mātauranga ārata, horekau oku kupu taunu. Engari mō te wahanga ātoranga pū a hau te kai tātā I nā whakaaro ona. Te hanga nei ko orite o nā whakaaro ki ohone haluira. Ko Shane Reti ki te taha matau, ko hone ki te taha maui e haka tāpua nei ngā motoka katoa. So that we can form up a framework together with organisations like the Chamber of Commerce and Northland Inc. Let's pull together a framework, a proposition as to what a Northland lead-out would look like, and let's take it early to government and say, we've got a plan. Here's a plan for Northland to lead out, and we can lead out and go from level 4 to level 3 safely. That's actually what we need to do. Hei tā Reti me nui ake ngā whakamātautau e tutuki ai I nei mahi. Because I have some concerns that Māori may not be tested as much as they should be. They may be whakamā at getting this condition and so staying at home, and the whole possibility for Northland leading out as a lead-out region will not work unless we're sure that our communities, particularly our vulnerable communities, are being well tested and they're safe. Kāria te wā waiho mā te tari hauora, e mahi tahi, e toro tahi, wainga tunu I ngā hāpori katoa I te tai tokerau. Mā rātou e tohu mai ki a tātou pēnei tikana ki aukatia māreketia ngā rori, pēnā me kaiwaka ki a kauāwai atu rānei e tomo mai ki roto I te nota. Hei tā te māngai o te rohe mā te mahitahi o te hapori ngā pakihi me te ratonga hauora, ka whitia noa I te rā ki te rohe I te tonga. Absolutely, Northland will survive, I will guarantee it. We will be in a different shape than what we were a few months ago, but Northland will survive this. This too will pass. E kōrero tonu ana e whanake ai te rohe ki tua. Rukuwai Tipene Allen, Te Ao Māori.